billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Makadai na kita dua gunanya. Nigi baca iya sahada pamulang itu dia sang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Lai warungang ni hawa puluk bilalan na suruga tamu ko atinna. Jadi si sambung itu angin na suruga si bawa atinna. Maka dia nabita supaya kalbunya tenang. Jadi kata tahu mana ditasila sila deh, marona, suruh baca. Aja tuh, itu Pak Murana. Sahadat pamulangnya sang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Tak pula mi roto? Hah? Deh. Wah. Iya ro gunana sih dia tiupkan angin dari dalam surga. Ia nang katau pang emosi yang suruh memalkang itu. Yang kedua gunana, iya nama kanjala dah. Maka dia nabita. Nigi baca akta telu atau akta pitu, iya ne wasitin rotang surga. Malumon. Jadi itu foto melo baca iba bu untuk pura masa pajam mengali kita baca ke pitu. Ali ini guys ke pitu. Pak makanya kita 3 atau 7. Tali pitu. Aja nanti lu kecuali marepala ada kini galak ada malah tanam talu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi kita maka dia nabita si bawa kak tahu suruh malumon. Jadi ya rona ro ar-rahman akan nana. Ya ko tolak bala ya rona surah yasin. Maka da wede ule baca surah yasin maka tapi na jama-jama memakai kami ni mana sunni ni maga dia tu sampai ang kayawan aga ayat kursi. Ayat kursi. Maka da dewa apa lain? Ang kapatolak na. Pwede ta pala ayat kursi. Pak dongan na tala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Tak pala mi rotok? Iya tuh. Jadi kemana tuh nona maka batong nak kode tulis. Ini tuh akar nabita. Baca kulullahu kata lu. Turunannya tuh apa tamak orangnya itu. Ina kade komeko matindro kade boleh patamak orangnya. Komeko baca. Usahakan ipatamak kang korang alim komeko matindro. Cek deh waktu kulullahu baca kata lu. Jadi kemana tuh turunannya? Iya nawasang nak maka di tonga mi makundro kode tatama suruh kemana makon. Kulullahu baca kata lu. Nah dia tuh kan nasi di mana selesai. Okay. Jadi ya tiap sampai pak, ada tahun ini tahu. Ya tiap pada minta mati. Mereka apa tuh tahu minta mati? Macam tu minta mati. Nakin rimel lalu kita mati. Iya tak mau pasti mati. Ya kau caki mati. Jadi mana tak tahu? Makiro, mak kita minta. Agak yang rei. Maka dah mereka mau pada saku. Mereka kesalahanku dia pada suku ibadahku. Okon itu ampai atau para lu toba setiap waktu. Nang kamu tu sampajang jam wasa maka dia nabi tu sampajang pala gadosa nang kana tu ya ta sampajang mo ya tu ampa ya cidi bawa sampajang lalu ya ko maka dia paje na makan de urusan mo dia tu aja tata aja makan makan ja pinapa memang sampajang palai ko katau maka dia paja pak boto was sampajang salah-salahnya tu aku mati na dia paja boto sampajang iya ko ibadah elangnya maka dia tu pandita ibadah elangnya tu matur tu mo tapi aku sampajang mana sa memang apa ya kui pares sa ibadah pak demetoga kapak tasbih wat disi campuru hanya salat yang tunggal itu iya saya kawa dia garungan biasa ma puasa kita nonton televisi kan dia batal puasa ya sampajan ni kita nonton televisi karena batal ya kalau ki haji na to macurita ya na batal haji menonton ko ma haji ma Facebook dia na batal tapi sampajan ni gare napa menonton sampajan ni gare napa macurita tanah batal. Satu-satunya juga ibadah pak dia nama dia kalau sepanjang ini ya nade mangolok kok kabai nade gak jenek mun nade tak tutu aurat pajai yo pemaka majasak teh nama dia tu masulara itu tu mak majasak makiro dia gak urusannya tu meki mak derek bawang ko tumaga ke waktu me tak dereng ide tapi ya sampajang ide natorok memang tu makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa memang dia nama ding ya na tu ampai sampajang itu dia nama diwakili kan ya kene wadi ngewakili kesakai ka dia lete kali kono wajaran haji wadi surat haji yang kode dulu namanya badal haji tak jadi puasa wadi ngikaba baka wadi wajah waramparat maka dia nule ma puasa kesia sepi dia ya ko sampaja degal
Ina to na to ampe din awak dititip. Dia kaya sat kene awak dingin pak makanya me podak bak ini mak riko nalo masam pejalo ro kedua petuju kak cicak. Ya me kalau mak bali. Makanya makin awak ding. Iya. Ini satu-satunya ibadah yang tidak bisa dirubah. Makanya iya na to ibadah mutlak harus dijaga. Dia betul nak kade ko dia mulai pakok dia mulai tatong itu dak. Dia mulai tudang liu ko. Ya ko dia mulai liu dia na mulai kedo mako isyarat penak di mu banar rokok penak di mu suju penak di mu matahaya mu baca lalangati ya na roh. Penak di mani pakai. Ya ko dia mau mulai pakai penak di ngoli ni pu mama sampajangan kon tau mati memang to na ya. Dia gagalalan ni. Jadi aja tataja ni makanja pernah sabak dia metun lepas suku to ngatu apa telu gaga. Ya tu ampai sampajangan pak. Dia nama ding tutup mata ko to sampajang. Nanti nabita. Dia to nama di ko to sampajang itu dia nak kedo timwe pakai do timwe. Angka apa tu to sampajang Allahu akbar. Biasa waktu tanang ko pikir makada kak magi makada bami guruta ko pikir penjelasan pikir makada makutero na surong Pero ko mani pahikmay la waktu tanang ko guruta lesen kay magi ro na yateng itu tu imatay ko to masampajang aga na po guruta makina sinin na tumatu watak kalewi mancagisa di mana ko surimon iya ko baca ko sampajang timumu tu matu pawi makada ya purami mga iya ko mubuka matamu meto tu makada de masa pejam memang ya buku mutu itu dia nama aku itu di ilmu hikmah jadi alengi hak na timwe ya na tu ampe ko to masampaja kira tu timu ya aja Allahu akbar kapo tu dia nak kira timun na dia minawat di malak dak senna iganggu to sida dia tu siapa dingin tu pak angkat to makot Allahu akbar wah dek tu iya naganggu mana tahu iya dia nama ding jadi do cilia mina timwe mangkali ngai masausau itu yang dianukan bahkan sepakat seluruh jumhur ulama fikih yang nang kata masampajak dia nakiro timunna batal disampajak yang masuk dalam rukun salat kegasan Fatihah ini penting ini upah Pak Mega tu tahu masampajak memakubami dalam tanah masih jami emang Pak aku bilang ngerti nasi garu-garu. Oke. Kemudian turunannya Pak, itu istilahnya ibadah ya. Yana tu ampai makada dia terjamai. Ya ko makada dewa apalagi bacaan ustaz sampajang. Na 5 itu wajib. Allahu akbar, Fatihah, syahadat siwa salawat dari sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Jadi itu wajib ko sampajang baca. Kado kita sunnah nih. Surah sesudah Fatihah ka sunnah. Ya lalu mantap sapi makada ko Fatihah bamu apalagi baca banyak kedua ya pamulang ya wajib kedua sunnah. Kemudian rokok kan wajib bacaan sunnah kok kata dia apa subhana rabbiyal azim aja lah tak baca rokok bawah ni mari ngerang toko boleh rokok mari ngerang sujud kita mari ngerang sujud itu wajib dulu di antara dua sujud wajib tahiyat pamulangnya sunnah tahiyat kedua campuran ini wajib noko tu tahiyat wajib angka makna pamula tahiyatul mubarakatuh letu selesai salawat iya tu tahiyat pamulang ini tu wajib angka makna syahadat ini mesti salawat beres salat patutu nalo atau itu wajib lalu dia sunnah iya ku iya 5 yang dia tak apa ina makun rutongan Allahu akbar, Fatihah, syahadat, salawat, dari salat kata apalah. Ya tak apalah ya sempaja nih. Maka dah ni baca no aja nak kamu baca rokok bawah ni. Maka dah mana saja acun kau tahu lo ni mak dari jama. Pak itu situ kanja nak kau mak dari jama. Apa anak pacuki itu makong kematan retan dari kau tu pacuki. Apa isa berkelompok mau tu teko si bawai. Apa malaikat ina hama parote sokopong maka dah angka dia rotamu lo mak pengajian ni nama tindro ni. Si garu tahu macam ramai tahu teman kali cara mana matindro maka di pengalasal matindro memang tapi si bawai tahu kanja matindro amak ko ni malaikat kama kali pengalasal doangi ama siviro atak kurang kasi 10 mangkali nga pengajian maka di malaikat nak karo matindro tengah atau mangkali nga cara maka di pengalasal cocok ni matindro tapi kita tengah tahu kanja matindro yan itu sampai maka ada guru tanam mangkali nga cara mako matindro aja no susah bawa daripada ko sa din paboto ilo matindro makiro yan ako na tahu mangkali nga pengajian ka7 nyon ron na. Jadi itu nang kana masusah guru tak komampak guru matindro deh. Napa itu cidi jama-jama pak dega dosana matindro? Dega dosana itu. Ya ko to masampa jawa di mo pa to madosa ko malampi bacaan memang to makire-kire kana mangkam nang ko macar rokok Kato ko Facebook ile lepasan lah. Maka dia jawa di mo madosa tapi al naumu tarkul haram. Iya to matindro itu dia mento dosana. Kami na pigo. Makanya itu sampai to pandritet ku Indonesia maka dah tindro na tau puasa ibadah pak dia nama dosa. Pak yang nalala mata nama Facebook madosa ni. Makanya, aku malah dasar he.
Ya ko masampajaloro ki suju pacapurana taniakan untuk sampajang asara. Ya ko pisang pajang asara suju pacapurana tatokang yati taniakan untuk masampajang mangaribi. Ya ko mate ki palawangan na asara e mangaribi berarti na mate ki alalang sampajang. Itu yang jarang orang tahu. Macam kami pawi sampai tepat tu dia na pahang. Iya na sitongan. Kemudian maka daka onak tasiyarebi alina almarhum. Iya koloki masyarakat buru. Dua tu agak makanya dibaca termasuk dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah itu si bawa surah Yasin cuma itu surah Yasin tu marjirat ingin baca nasabah metetek surat Fatihah nasabah surah Al-Ikhlas dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya ko mak bolo kita bolo apa sunnah tu itu mak bolo ki buru makarakin rimon sunnah nabita waktu namati anak arwani na yasang Ibrahim na bolo makare to pandete Imam Syafi'i ya ko angka aga pura na jama na ditta na mochi cammi na denang kanateng monrin na berarti sunna salamanya cicapi pakuli suka tepahnya ya ko angka aga pura na jama na ditta na mochi cammi na detonang kanateng monrin na pura na jama ro maka dia sunna salamanya. Makanya sunnah hukumnya menyiram kuburan, sunnah hukumnya membaca talqin. Apa waktu mati anak arwani na nabi tak lihat baca talqin ya natu natari Umar maka de Umar we ya Rasulullah anakmu mati mana sa tahu dia dosa na dia dosa na anakmu mu baca mu patalaki mu lodo salama maga na idi maga do may dosa ya kumati ya Rasulullah ni na dogi ka ni na tinay podang Umar kade Umar ajo masara nomor 20 kota surga itu nomor 20 ta surga kau yang ke-20 kurang Umar itu kena bintang napaitan napa pindah di Umar tapi napa wi maka ya kumati baca ngatalaki iya tu ampai nasabak na bacangin na bita talaking anak waktu na mati iya tu na sunna salamanya maka itu ini kong katau mati maka remaja na katau mati pak guru nang kalinga kah uy na makada na bita o ni sandala na pangantara tau mati nang kalinga nanya ko ni sandala nang kalinga malada pa ko rumotoro ya bukan cuma dia tidak kita dengar karena ruhnya yang ini tu ampai na bita koleki guru na bita salam tau mati assalamualaikum ya ahlal kubur naktian nabi teh ya julik kay misal nasaba imang hargay magaji kung kataw tudango ko kadire mako na pato tudango ko yase makure ba itu gitu dagi misal yan ato naka nabi tabikini ang kalalan na papite ko mulag birang itu dagi awara malulu macolo o jujumu lolomali munan repi na itu dagi pacalan itu maka apo ati kataw tapalo ko tuda sandre aja melangkahi batu nisan itu ndak boleh pada kuya julik kay ulun na to teko tudang termasuk rumput yang tumbuh di makam itu dilarang oleh Nabi dicabut. Aja mau itu sari kong katuo, tapak bawa ni kumalampe. Nasaba panci pasidak kali itu non bere-bere manci pasidak kali mak itu. Katuo na tahu tenang bunga-bunga. Mak itu sitongan apa? Makanya itu Nabi itu sudah luar biasa cara memberikan penghargaan itu. Nah podangi cuma di madani dia dijampang. Ini penting. Si Jana mak bicara. Oh iya pas. Matanda tu ko si jangan matak ko na bagiku. Maki idi na bale modala wijabijan alina almarhum pasangi onna tilaw dong ya kung kaagagatan re ta sa disading makan na pujila da kasi besa almarhum iye takiring ang ipate iya mitulat pak mi gato taw mak baca doa de na pahang no di ba mi tema baca na sako na pujinan riyan biasa ko na ron na palenda imangin mo padiwat ta iya dia nalat ya tu Andre ko mak baca tahu apalan nami Andre belatu makanya maka dia bicara gina alusukna magi ya ko pak doang pak bu engkau lawi ya ko Andre dia gagah sebab maka dia nabita siapa yang memberi makan kepada tamunya patapulo suna patapulo wanina dia nak kekuatan selama dia mendirikan sholat maka malaikat akan selalu berdoa untuk dirahmati orang yang memberi makan ya tu ampai to matot tadi maka dia kama kasih ni tarima doa napu imang ko ka Andre mak dan makanya paling na Andre dia nalok ko mati tuan rewe apalan na pamatu ya tu na pelekor apa iya pak dong nge patapulo lawe aja kama mapangiwangi pui masih bawa ini na palo baca doa dia terima donna namun rati ko tangan dia terima lah itu makanya ulama kita mengakali itu piko carana na dia nalepa Sulaiman jadi ya ko ibadah pak kami nama tan rioli telo masampaja cicak rogi gitu ko meli re kasi ban rewe apa ya ko Andre ka patapulo suna patapulo ni na yukulite masampaja sampaja lo rena saramatu lesi
Ikini wat dingi pak tomelo pertandingan pahala. Let dirami mo litelo man ina ya mo litelo masapaya. Kutumi makai pala. Apa manasa ko sa Andre patapula suna. Makanya kasuna na salite makasuna man traktir. Ya ko tama ki warungin ang katita to makadaw karawita taw kasi madodo ano na. Takap dini pa do kada tabe tarik ito ni Raymond Tuwajan. Yan ang patudan. Itu luar biasa pak. Bukan may ko patapula suna. Makanya to matatasulo makibo acara supepek limang inawat din raw mandre ko bolana. Nasaba magi tolak bala. Menno galungi napay mata mapanobine ang kaniya sa mapalisa mabaca dami man. Na siya nga subinele talupula suna. Di pa nagana patapula suna to. Mata na si Matu no lisimang galaw mabaca. Onro to na din na malada na jagay kasi na nadupay yung manama ko pa pura si sampuro pura siya din ang kamarang niya harupan na lasay magi di nagapat tolak bala na begitu ipadongan namin itu malaka ibutuhkan yan na kemudian penutup aga mo dalawat ditapake makipa apa iya perjalanan na kehidupan ka dito mita tu iya ko iya le umur maka na pulona 10 tok dinireke ngapa anak mo pi apa kasihan anak itu lagi lo kumindo ambo na palan tanya paling na malay balay ga pimatu na panapunay jadi saro mapawak ka itu kung ka anak masapaya saro tay di pa yan ang tutawatay di si bagurun na tapi yan balay ga matu nalolongan katobon usbulo patomaton na tareke ni gari kehidupan tay sa kasyagi masapaya akalima misa susiwan ito sumuloro asara mga libi isa natalima mi manne masapaya pa si dito sampaya berarti 5 kali 5 25 manne dinagan na sila ngajang na 20 paya di tuwat tunalingi ko nga taala tareke ni gari arwaki jamatinro mandre sidang akataloy mandre ta 15 menit kalalo to ta sidang mandre manenne itu tareke ni gare iya bisa pajang si tengah jangi pule mak gosip ta pure masa pajang mangri biton ro mak gosip si jana pertama saya Muhammad 5 menit masa pajang si tengah jam mak gosip bangkar ro itu 25 menit tareke ni gare ken ri melo lolongan iya na tu ampai na bukar ni lala na binta aga yero nomor sidi kapala iya tu Allahumma ajirni minan nar. Ya tapura masang paja para lu baca ya. Tapi aku ya tuh upakin nih, upakin na Allahumma ajirna. Nah sama angka bayin kana aja naliri bayin law dong. Kita baca Allahumma ajirna. Anakku kuang bayineku. Ini bayin lakaiku. Allahumma ajirna minan nar. Nah sama nasi ku ampus aku ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluarga dari api neraka. Maka dia nabita waktu natama ranaka nabita mite pacalang aku neraka. Masuk pula neraka nabita natane neraka. Angka gawat dinabaca umak aku nade natama. Neraka maka dan kamu Muhammad sulit baca ya kata lu atau kepipi. Patutuk na neraka ya. Aga natu ko dita apala iya to. Iya ko demo pata apala iron kajamina. Maka dia libelisi nabita. Degaga patari balisi gang kaboro matanda. Gara-gara pak dongan nalingi umatku pangalatal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa la adika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika alayya wa a'udzu bika min dzambi fa inni fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Iya ko tabacamu icicang ye pangalatal jamingi. Maka dia pangalatal na podang nabita, podangi umakmu Muhammad. Iya ko nabacamu icicang kuwan ni namati ya tuwan ni iya pejaminan. Isa suruh. Iya ko nabaca ko suicicang namati to so iya jaminan. Nakinri melo mate ko din ako. Ko din na matiwan ni mataso. Yan ang pay makaraka malungo lalang tama suruga to lang kumilomo ki mamalkan niya ro papasagan na dita. Yan ang tapan nanong nga pa. Makradiga ka wapra atus tas. Dito wapra isa yudul istighfar. Dito wapra iye Allahumma ajirna dito. Magampang. Ya kumeki matinro bosi wabani lo ko ngalatal. Posini na do sa puro jama kasi tadampol. Sini na kakurangan ko tadampol ko. Wa dampol man ni sini na tawag ta sala lo ko ya.